datang ke kota membeli ikan noha di atas rantang. Sebelum pidato ini saya sampaikan, ucapkan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukuru kimapoji lauri puang Allahu ta'ala nasaba letuk makokoe nareki adisangan nenia atuongar ninana nato pada sirunto rionro mabarakae salawa nenia pasalama lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu nabi jeloka kilala malempu nenia aceninga selem tau malebie ia manang ukai hadre nareko sedi tau riwetu tuana punai padisengang nya nakamalakangi padisengan na si bawania madeceng majepu si mata malari kori tu apalana mau ni engka rilala koburu nari makuana naro ia ro tau mapunai padisengang rilomuangi ripuang Allahu ta'ala mutama risuruga na pasangaki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dah nigi tau polesed dilalalau sapa padisengang rilomuangi ripuang Allahu ta'ala matama risuruga tau malebi ia manang ukai hadere rimun ripurani ripanesa ala biranganna padisengang maka sitoi ripanesa ala biranganna tau mapunai padisengang mamulana maka dah puang Allahu ta'ala ri akurang surah malebi ri akurang malebi surah Al-Imran ayat 10 arwa maka dah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim batuana nasabi puang Allahu ta'ala majepu dega gapuari sompas tonga-tongan na sangadina puang Allahu ta'ala nanya nasabi toy malaika ekwato patau mapunay padisengang rigau engkana puang Allahu ta'ala tetoma teroif iya mana tau ripanca di sibawa alam kurang maduana ala birangana tau ripa disengar rilalang iyai ayye nasaba riramper si bawa puang Allahu ta'ala nenya si bawa malaikat dega gasedi tau rirampe maberesa biri asewangana puang Allahu ta'ala sangadina malaikat nenya tau mapunay padisengang wadiki makutana mage rotau panhutag kamina mitauri puang Allahu ta'ala pebalinna makada na iya tau panritae kamina malituturi agamana puang Allahu ta'ala puang Allahu ta'ala nasaba engkar itu ripahang akatana agamai. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.